Among kapagmasusyan, yapin po'y among Arnie F. Serrano. Talakad po. Luwid Jesus makapampan, kintina peningkanwanan, banwat yadu siklaud na, lusuking kapanyaman. Balen king aslagantara, bansa, nyayota mong itulisa, in Diyos hostiat kapurian. Balen king aslagantara, paiding sablang bansa, nyayota mong itulisa, hostiat kapurian. King lagyo ng impampo ng anak, pampo ng banal espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng banal espiritu, mantabi kay kaingan, Kekan Timorin. maya pa sisilim po. At meto na naman po yung piyesa yung kakatang-gaganakan ngayon kay bad daring mitukituking kapag masusyan tamo at itiyapin ng solemnidad ng katawan at daya ng Kristo o popularly known as Corpus Christi. Katawan ng Kristo. Bangka tabi tayong matampang pagmasusyan, amin ang talapat sisyan din kasalanan ng tamo at manyad pantawad at pakadulo king hapong Ginoo. Ginong Jesus, pakabsan mo kami, king peka masanting at trigo, kambening kekang sarili, Ginoo pangalulo. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, ing tinape pipiraswan mi, ating kali sa inuman mi, pakisan metong na kami keka, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, babiyeme ke kami, ing katawan mo, banlalo keng maging katawan, ing kekang banal na kapulungan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakaduluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, indala na katamongan sana, king bie, alanganggam. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya king Diyos, king pekamatas kabanwa, kapayapan ka rin taong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamatas kabanwa, kapayapan ka rin taong kayang kaluguran. Ginong Diyos sa rining banwa, Diyos ipangmayupaya, sa samban pasalamatan, para malandakan. Sa samban pasalamatan, para malandakan. Ligaya king Diyos, king pekamatas sa banwa, kapayapan ka rin taong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamatas sa banwa,
Manalangin tamo. O Ginoong Yesukristo, sa sambanda ka, ikang mabibiyabusan, making sakramento ning katawan mo't daya. Ganiting Eukaristio, ikasanay maging sikanan ming mibiyebye, king misteryo ning kekang pangayatyo. Adaw miya sana king ipaming at banwa, ing pirasong tinape ning alang pamisagsagan na lugod. Adaw miya sana, karing kaya kaming kapatad, ing metong biye mitutugtog, king malugoda kasuywan, king kayarian ano no ka mabibye, kambening ipa at ning banal espiritu. Meto nga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Deuteronomio. I Moises nga na king balayan. Gana kanyo nung makanano na kayong tinayid ning ginong ke kayong Diyos, kilubming 40 banwa king disyerto, bana kayong iturong maging mababalog, bana kayong panyubukan at akilala, ang gaking kabubusala ning pusuyo, bana ngakit nung tupad kopin o ali karingkeyang kautusan. Pepadukwa na kayo, peparano pa na kayo, pepakana na kayo king mana aayo bitasang balo. Ikayo, ang pondempipunpunan niyo, banketa at alastasyo, kinging tao, emo bukod kin tinape kakanan na karinya mabibye. Nune king sablang nga manong mipapasyag king asbuk ning Gino. Eye kakalingwan ning Gino ke kong Diyos. Amilwal ke kayo king labwad ning Ehipto. Ibat king pugad ning pangayalipan. Ya itang tinayid ke kayo. Kanitang maleparan at mga paglad a desyerto. Labwad da ring mamaping ubingan. Alakdan, kaw, ya ing pe pasibut danom, king pe kamasyas diling batu, ba kayong mika inuman, busal niting lugal, ayalang danom. Ya ing pe pakan ke kayo, king mana, keta king desyerto, pagkabi eraman malit-malitan, ding ke kayong pipumpunan. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Puriyan mi Ginoo, o Jerusalem, idalit tayo po. Purihan me ingino o Jerusalem. Purihan me ingino o Jerusalem. Puriyan mi Ginoo, o Jerusalem, puriyan mi ingke kang Diyos, o Sion. Ya ing patibe karingke kang pasbul, at kaya lang panwanan dingke kang anak. Purihan me ingino o Jerusalem. Ya ing babye kapayapan karingke kang ngangganan, at king mayap diling trigo, karin naka pakabsyan. Potang mutos ya, agad iting matupad, keti king yato. Purihan me ingino o Jerusalem. Papabalyang amano kang Jacob, ding tuntunan at kautusan na kang Israel. Karingaliwang bansa, iti enagewa, ero akikilala ringke ang kautusan. Alleluia. Purihan me ingino o Jerusalem. Purihan me ingino o Jerusalem.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, Karentao, Corinto. Ingkopa ning kanwanan, apasalamatan taking Ginoo. Ewari mga baldugan, king misulu-sulu tamo, kindaya ng Kristo. Ngening miminom tamo, kaniting kopa, at ing tinape, apirarakayan tamo. Ewari mga baldugan, king misulu-sulu tamo, king katawan ng Kristo, ngening kakanantaya, uling ating metong at tinape, itangan, lipat ding dakal tamo, metong tamo mo katawan, uling misulu-sulu tangan, king metong mong tinape. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Nyoing pamanganding anghel, amia bieke katamu, ing tinape iba't banwa. Ding minunang sakripisyo, ngenimiganap nala, King Cordero, ami Dawud. Alleluia, 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 alleluia. O maya papastol, o tinapening biyemi, sesen mo kami at tayran king bieganap. Ting pamanganababye mo, ipagkalugmeng parati, king bangketi ning banwa miyagum kami. Alleluia, 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 Ang Ginoo mantabi kay kayo, Kekan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Kaya kikobin. Jesus nga nakaring kay kalda na Hudyo, ako'y mabiya tinape at inipay badbanwa. Ing ninumang mangan kaniti meya kapilan man. Ating laman ko, yung tinape ay biya ko ban miyeng yato. Uliniti, mapali lang mi badbaran din Hudyo, nga lang mi papangutang, makanan ng ay biya kay katamo ng taong iti, kayang laman, bata mo nga pangan. Nga ng Jesus karela, ing katatuan sa 7 ko kay kayo, nung eko mangan king lamaning anak ning tao, at minum king dayana, eko miyeking sarili. Ing mangan king laman ko't minum king daya ko, at inyang biye alanganga, at pasubyan king miye king tawlingaldo. Uling ing laman ko tunay ang pamangan, at ing kanakong daya tunay ang inuman. Ing mangan king laman ko't minum king daya ko, manatili ka na ako. At ako manatili ko kaya. Ing mabiyay pa, tinubod na ako, at king uli na mabibiya ko.
Anti mo naman ing mamangan ka na ako mabibiya king uli ko. Itiya, ing tinapi, tinipangibad banwa. Ayan ting pengan ding pipumpunan nyo, mengan la dapat kay bat metela. Ing mamangan kaniting tinapi, meya kapilan man. Ing mayat ng balita, ing kaya katamong kaligtasan. Kuryente ko, O Kristo. Maya pa sisilim na po. Kamusta na kaingan? Okay kayo mo? Tingko pang kakanan. Uling mga maling panyaliwan. Katawan at daya ng Kristo pa naman ngayon. Siyempre, alang-alang uitaming pamangan mo. Dumanap ta naman kining at yan. Importante lang pareho ring pamangan na rin. Bali po ining kaya be kung sakristan yung kaluguran ng asawa na. Nahintis pa, kabe ko no po rin, migtanan la rin kaya panawong ko At kaluguran ng asawa na agyong lakwan ng asawa na. Uling, how do I live without you? Pwedeng kumabi na lang asawa na. I can't live even without you. Pwedeng kumabi. Bakit? Kasi dumanap yung patsela yung asawa na biyasa magluto yung kusina, balo Kala na yung asawa na para makapangadyang masalese. Pero, bali po, miningabe ko, apansinan ko may paranupang kasi patse maranap yan, magsungit siya, magbuisit siya. Inyapin ba ko pumipadpad kaya ni King Guago, ayabe ko king metong katatagan, party, di Brother Joel, ang po Mayra, rin king finance. Kakilala ko na po, bay ko miras kini. Tingking metong common friend, nga nang manabilin kang Brother Joel, bay kaya po lumipat kini. O Joel nga na. Nung iya mo nga rin, wala kang problema kanyan, patsetyo na Guago, uling maganakayan, nga na. Pero mimingat ka king kayabe na imyong, nga na. May paranupan yan, nga na. Isong may ranop yan, nga na. Maguluhin buong parokyo. Nga na. Pero may po biro-biro mo na. Pero talaga naman, potang maranop tamo manaliwata o gali. Potang maranop tamo, ting magsungit at ting magbuisit, ting magmapali buntok, mga salese. Mahulagaya po talaga yung pamangan. Then kay, uli na ning danob rin tao, gawa la pang krimen. Uli ning danob da, gawa lang kalokwan. Bang damong ulwan, ing karelang danop. Masanting niya po yung first reading tamo. Moises paganaka kini, nung makananong ing Israel, paboren ning Diyos. Lalo na niyang panahon at tsula king disyerto. Anyang at tsula disyerto niya, ining paganaka ng Moises, kareng Israelita. Ing ganakanda, nung makananong gawa na ning Diyos karela, ketang panahon maglakbela, luyon-luyon la, king disyerto. Paboren ng Diyos, uling agyang alang pamangan ka rin, pigkalubanong apanganda. Agyang lalo keng mamala, makapalintunan, di ninanong karni, itang pugo, at di ninanong tinapi, itang mana, at di ninanong danom, itang ketang bundok. Paboren ng Diyos. At siguro, dapat maging malinaw muna magkakatamo yan. Diyang pansinan tayong biyata mo, nakatapa paboran ng Diyos. Pagkalod na yung kailangan tamo, kingaldoldo, lalo na yung pamangan na kailangan ng pamikakatawan tamo. Nakatamo bait ng Diyos, kaya kay ba't paboran nakatamo li? Si Sesen nakatamo ng Diyos. Sesen nakatangan ng Diyos. At pagkalod na yung sablatang pamangailangan, lalo yung pamangan tamo. Pero rin pong Israelita, nga ng Moises kene, paborin ng meranop ng Diyos, ng Israelita, paborin ng aranasan dumanap laking disyerto. At yung papong panahon, nga kakangkang la rin ng Israelita kang Moises, leko mo kaya pa king Egypt, patin mo kami palaking danop kene. At yung aliwa po, agaganakarit ang pamangan nakakananda king Egypt,
agaga na nga ritang sibuyas, kanyama na ning sibuyas, nga, kanyama na ning pipino, nga na, ritang kakanan na. Happy naman eh. Patsi, itang dati mong kakanan, may wala. Medyo hamis muna man eh. So, yan yung kakangkang dakang Moises. Pero ulit, yan o pepaborin ng Diyos. Pero pepaborin na lang dumanop. At nga nang Moises, pepaborin na kong dumanap ng Diyos, bang ipagkanakana, emo kabud king tinapeya, mabibiye ing tao. Naniking balang amanong manibatan king asbuk na ning Diyos. Bang nang sabyang ka rin tao, emo kabud king material dayana, susubo tamo, karinta ko mabiye. Nane, ating pangaliwang pamangan, ang kailangan bang makompleto ya, ing pamangailangan tamo bilang tao. At intindihan tayo po ita, mari. Kay ganaganang mabsi, masaya. Kay ganaganang atsing sablang material bagay, mapayapa, biye. Pare? Karakala maranop agyang lapo-lapo ing pibanjanda. Karakala daranop agyang marakalda savings kareng bangkuda. Uling ating bagay-bagay talaga na agyong pakibatan ning material a bagay. Nung ing pakibat mo kareting aliwang cravings na mo, puro mo material, makalapat at masira yung biye. Nya, inipong gospel tamo yung gino, di natangya. Binyen na ng ipa, king yato. Bangit ang nanumang kulang ngayon kapmuane, kapamila taning anak na. Itangin na ay biye ng material bagay, ing gino yang mangompleto. Nya kini po, di natangya kano, yung tinape, tinipang iba't banwa. Ating lamana, ating dayana, yung biye na king yato, bang mikabiyang biye alanganga. Itang pamangantamang material kini, sad-sad nakatamo kin pamaglakbeta kini, kin gagawan ta kini. Pero yung gino, yung laman at dayana, idiretso nakatamong isadsad, king biye alanganga. At karing kaya katang miyaliwang pagdalanan, arapan king biye keti king yato. Para kaya katamo, iya ing mamietetagan, potang miminata mo lub. Iya ing babesi kanan, potang mga lambutana karing hamon, at miyaliwat ang arapan king biye. Yang babye pag-asa bang sumulong tapo, potang may bugtana sumuko, karing pagdalanan tamo. At ininggino, niya, ingal do pong ini palagwan tayang Corpus Christi, katawa ng Kristo. Ing gaganakan tamong ini, ing pamamyanan ng gino, kening kulang ababena ng materiala pamangan, ing sarili na. Kita pong Huwebes Santo, kinakan tayong pangatatag na niti, ing Eucharistia. Ang Huwebes Santo, itang binging bayami panganyaya, kinwaning tinape, pasalamat sa kin Diyos, pirasin at dingnong niya kareng alagad ng ana, iting kanakong katawan. At itang kalis, iting kanakong daya. At kini po, linilawa ng San Juan, itang tutukuyan ng iting kanakong katawan, nana. Yapining laman at daya na, bang maging pamangan ng tao. Nya, para kakatapo, ining Eucharistia, alikwa na nga pong gino, bang ganapana, itang inaibye, ning kakanantang material. Likwa na ini, bang kimpami tipon-tipon tamo, ibene kaya katamo iting kailangan tapang king biye, bang sumulong tamo, at misadsad king biye lang hangga. Nya kaya katamo pong Katoliko, as na yung ka-importante iting Eucharistia. Aning ka-importante ing misa. Huling king misa, para kaya katamo, oy ne, titutwana na nga pong Ginoo, ing pamamayan na king sarili na.
kingas kening metong nga tinape, kingas kening metong nga alak. Apot ang makonsagra, maging katawan at daya ng Kristo. Agyang itang second reading tamo, yung sabyan ng San Pablo yan. Itang makisan metong king katawan at king kopa. Ding minunang Kristiyano, malino yung karela ini. Na palang misulot-sulula kanini. Jesus, yang tatanggapan da. At ding marakalakat, santong pong santa, pepaborendang sesen no ning apong Ginoo, mo king turu at aral na, nga kaniting pamangan, amin yad sad karela, king biketi king yato, nga meging matibet matatagla rin, ting santo, pepaborendang ing Ginoo sesen na la, king katawan at dayana. Nga kaya katamo naman po ini, balang sisimbata mo, o ini nga pong Ginoo, buri nakatangan sesen, patatagan, patibayan, di ng pag-asa, pasulungan ing kaya pa, ing kabanalan king biyata mo. Nya, potapong magkomunyon tamo, o ining kaya katang kapaniwalan, nya mo kabud ordinaryong tinaping tanggapan tamo, na ni Jesus mismo, yang tatanggapan tamo. Tutoy tang tinape, babaw yang tinape, lalasyan tinape, itsurian tinape, masiraya bilang tinape. Pero itang peka esensya na, yung kapaniwalan tamo bilang Katoliko, yan pining Ginoo yang tatanggapan tamo. Amen? Yan pinpingawasan tang real presence sini. Anya po tang magkomunyon tamo, tunay tayang pakasadya-sadya sarili tamo, pagsisyantala rin kasalanan tamo, makipag-ugnayan tamo king balang metong kitang kiss of peace. Uling para kaya katamo, itang karapat dapat tanggap kanini, nung kakawani tayo sarili tamo ka rin nga diwa, at marungi sing pangatao tamo. Napotapon tanggapan tayo, tang sabihan tamo, ko karapat dapat tanggap kaya ka dapat siya kasbing amano mo. Kumayap na ako. Napotapon magkomunyon tamo ini, sana maging malinaw ang kaya katamo, kapalad tamo, na nga pong ginubabay na sarili na, anting pamangan tamo. Kanita po, yung anak ko sa simba, kailangan makapiblas. Ngayon kasi, bas kinaan ng klaseng piblas eh. Nang kaya po, rin konserbatibong pari, rakapakomunyon, patse kausto piblas. Itang metong matuang pari, o ring ikit ng magkomunyon, masyado yung itang babae, masyado yung babae itang tilas na kene. Ikit no ring siopaw bola-bola. No type. Siguro buri na sado. Ka pwedeng magkomunyon nga na kentutoki, kailangan buri ko akit da ka gakini. At the following Sunday po, may komunyon yan pasibay ang babae. Makatima niya magkomunyon niya kanunganan ni pare. At ang ganay kining kayang kiblas. Nya si buwana na nining pare. Anong kagulot na? Tilas siya palakit ang gulot. Oo nga, palakit ang... Pero anyway po, nung kagalangan tayo po yun. Parang kaya tao, nga napin ng matuang kanta, I receive the living God. Ito, anak ko pa mo po, kakantaran na ito. Yan. At ano mo pong hamon na kaya kadamo nini. Pota pong makasakit aeroplano, bayo sula po, di nanda ka pa mong nanong house na kanini, ng emergency plan manakbagya ka nitang oxygen, kaya ba't bay ka manyab ka rin aliwang just in case of emergency, sigadan ming kahit ang emergency, itang kaya kang oxygen mask. Ka manyab hanggang ka makasali sa oxygen mask. Malam makanya muna po kaya katamo. Buri na katang manyaw din nga pong Ginoo, pero buri na preparado tamo. Anyapin, bayi tamo anyaw, king pamangumunyon tamo, buri na pasik na nga nakatamo. We receive the Lord, King Holy Communion. Baka ta itang, nanamang kailangan tang sikanan,
kapag pasensyan, lugod at ganaka, ay alipat ta ka rin aliwa. Kanita, maging katawan tamo naman, kareng sablang akarungot tamo, kareng sablang malungkot, may minalo, ring mismong matutuliro, ring mismong mangailangan, potaking kapamilatan ng presensya tamot pa mga mano, panandamande, at may pasig ng anda naman, kapamilatan tamo. Amen? Amen. So talakad na po ngayon. At ipasag tayong kaya katangkasal pantiyanan, king Ginoo, ay napagkalub, ing material na pamangailangan tamo, o pamangan, nunay pating spiritual, ing tunay pamangan na magdala kaya katamo, king tunay tetagan, at biye alang kapapusan. Nga ta sumabi, sasalpantaya ko, king Diyos, Panglubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, at kang Kristo ng anak ng bugto nga ginutamo, pengagli king upaya ng banal espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mekutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubli ang mebye, pepay tasya banwa, makaloklok wananing Diyos, igpanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banal na espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasablirang mering mete, at king biye alananga. Amen. manalangin tamba ng Ginoong Yesus, ang tabianan mo king dala ning biye, ring hanggang mau kaya, nga tamang manalangin, manatili kasiping mi, o Ginoo. Manatili kasiping mi, o Ginoo. Thank you po mo. Baning mabilog ayato, ing Ginoo yung maging sikanandang tatanggap king kayang katawan at daya, at ing maging kayantabera king bye. Manalangin taking Ginoo. Manatili kasiping mi, o Ginoo. Ban Jesus aginuta mo, iya ing maging sikananding mirarake king karelang tinape, karing kapatid do, at ayagyag do sana, retang epabiyasang mirake king karela, manalangin taking Ginoo. Manatili kasiping mi, o Ginoo. Ban Jesus aginuta mo, iya ing maging sikanandaring magkasakit manakit king karelang tinape, at ding kewalan obra, manalangin taking Ginoo. Manatili kasiping mi, o Ginoo. Ban Jesus aginuta mo, iya ing maging sikanandaring masakit at tatanggap keya, at detang emalyaring tanggap keya, banking makananumang paralan, maging malapit siya naman, karetang makapakinabang. Manalangin taking Ginoo. Manatili kasiping mi, o Ginoo. Ban Jesus aginuta mo, iya ing maging kekatang sikanan, itamong makatipon keti, para king Eucharistia, banya ing maging kekatang tula, at sibol ning pamisan metong, at pangatagulaling, king balang metong at metong, manalangin taking Ginoo. Manatili kasiping mi, o Ginoo. Ngeni po adwan tamoing sarili tang kapagnasan. Manatili kasiping mi, o Ginoo, ikang biyemi at tula, ngini at kapilan paman. Amen. Amen. Malukami nga kaginyan, di ketangin,
Manalaing kay pakamalang kapatad, baniting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Kapanesana ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapurian po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplalata mo at mabilog ng banal na kapulungan. Ginoo, mananasanang ing tinapi at kalis sa daraon mi, yatad na king kekang banal na kapulungan, ing pamisan metong at kapayapan na tatalakaranda. Itiyadon mi king lagyunang Jesus, agino mi. Amen. Ing ginoo, mantabi kay kayo, At kay kaantimorin, itasyularing puso yu. makatas na laking ginoo, Pasalamatan tayong ginoo at Diyos tamo. ikarapat dapat ampon matulid. Tunepin, karapat dapat at matulit, sukat at makakabos. Ing puryan at pasalamatan da kang paratit numang karin o ipa. Diyos king alangang gadubos mayupaya. Kapamila tanang Yesu Kristong ginumi. King tauling apunan, kabang makaluklukya king mesa, kambiring kayang apostol. Dinaw na ing kayang sarili keka. Anting alang musing a kordero, ing matatanggap aayin, ababiyega na pakapuryan keka. Kristo binyene kaya kami iting kapigaganakan king kayang pamaylasa. Ban ipagkadam na kaya kami ing kayang makakabo sa upaya manggaman king kapupusaning panahon. Kaniting maulang sakramento, pakanane ing balayan mo at pasik na nga no king kabanalan. Baning pamilya ning meto ketawan lumakad ya king sala ning meto nga kasalpantayanan, king meto nga pamisamak ning lugod. Nalapit kay ngeni, ganiting makapagmula lang sakramento, ban makisulu king kekang dulang, at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ing yato makisan metong niya king banwa, ban kanita ing bayang dalit, ning pamaglalang, kabang sa sambandakat pupuryan, manggaman kapilan, at ngaming kakanta. Ikapin ing banaloy pa, ika ing sibol ing sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugme ing espiritu mo, anti maintitipang ambon kareting ayin mi, ban pabananala at para kaya kami gawa na lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. At tatandaan mi pa kanitang bing mi pagtaksilan niya, at bay nakusang gabdinaw ning biyan aking pamaylasa at kamatayana, kinwa ning tinape, pepasalamata na kat pinuri. Pira sinet dinwang iti, karing disipulo na nga na kuwanan niya iti kaingan at mangan kayo kaniti, uling itiing katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibay pepasalamata na kat pinuri. Din mong iti ka ring disipulo ng anak, wanan niya iti kaingan at minum kayo kaniti, uling iti kalis ning daya ko, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kaya kahit para karisab lang tao, ban kanita, may patawaran na ring kasalanan. Dapto niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Medea, Cristo Inyang ining gaganakan mi o mapamakadulong impa, ing kamatayin ating pangasibli ng mebye. Daramya kaya kay ting tinapi, ning biya, ting kalis, ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kaming antimong metong ning banal na espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal na kapulungan mong makalaganap, kimeto yato, ban meganap yak yung lugod, kambe ng Leo, ing papami, at Florentino, ing obispo mi, ding sablang pari at diakono, ding sablang susuyo, king banal na kapulungan mo. Gana kamula naman, ding kapatad mi, aminuna ng pepayinawa, king pihong kapanayan, ding pangasubling mebye, king pakadulo mo, idala mo lang din sabang mayang nabiket ang masalang harapan mo. Pakaduluan mo kamingan, gawan mo kamingang karapat dapat magkamit king biyaranganga. Ban kambening wana Virgen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering wana apostol at ding sablang banal. Ami biye kalugod-lugod keka. King keka banding panawon, apurian, at apaligayin da kasana. King kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan kamben at kaya, kagumning banal espiritu, sablang parangal at igay kaya kao Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Amen, amen, amen. Mapaminto king amanin talapangabus at may buking banalang turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Ipami at Chubanwa sa mayaing nagyuno tatanging kayarian mo ipamintuaning loob mo keti sulipan ibanwa mi pamintuaning loob mo ingka kanan miking aldo ibye mo ke kami kinaldo ngeni ding salami keka tingin pamamatawad ni are ikasala ke kami mga emo ke paisawal king tusok nune ikapuskin maro uling ke kain kayarian ating kayupayan at inigaya mangaman inalanangga. O Diyos, sa ipamiginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na,
ing kapayapan nalakman ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Mula sana babalik landing kasalanan mi, nanimpansinan mo ing kasalpantian ing banal na kapulungan mo. Lahi may pamayapan at pisan metungan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginuman tabi, sana kapilan man kay kayo. At kekan timori. Kakapatatangan po, masyatamang ngayong pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kanyang pisbidyo, kapayapan. Cordero de Dios, aminala ko, kasalanan niyato, makaluluan mo kami. Cordero de Dios, aminala ko, kasalanan niyato, makaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang ilala ko, ing kasalanan niyato. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Yang malugod at maganakatamong Ginoo, ya ing kordero ning Dios, malalako king kasalanan ning yato, nuantang makakilala at makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo ek matampang tanggap kaya ka. Dapat Apotekes, yakas ngay nga amanan mano mo. mo, kumayap na ako. Lumapit, lumapit, king dulang Ginoo. Lumapit, lumapit, king dulang Ginoo. Tara na lumapitan na king dulang ning Ginoo. Miplip nung kapanyamban, kapasalamatan. Harap na makasadya, pamanganing banwa, panulot aking danup at kaunin
sablang kapatid mi, ding sablang makalapit, malawot ke kami, ding sablang malilili, balik mo ke kami, ban ke ka magparati at enakawani. Lumapit, lumapit, pindulang Ginu panalangin mi, balang kabilyan mi, balang aldoning biemi, sa inisipan, tapat kasampalsintan, tapat kang pagsilbihan, ika a Diyos ning biyemit, ginong paniwalaan. Lumapit, lumapit, kindulangin Lumapit, lumapit, kindulangin Si Claude Tapo. Panalangin king bansa para king kalinawan isip, pamagbalik loob at pamagbayo. Malugod ay pa, Diyos ning katutuan at hustisya, tinubod ming bugtong wanak, Yeso Kristo, aking kapamilataning kayang pamaylasa, kamatayan at pamayubling mebye, pepahayag na ingke kang pakalulu, at sinot na kami keka at kingyato. Lalapit kami keka, magdulap, pangaulo, katuliran at pamagbayo king ke kaming labuad. Ing bansami makatalakadya king meto nga masaakit, pikuro sa dalan. Akakit mi ing mipipinpin ing katutuan, mayantala ing hustisya, at ing pamisagsagan painane ing pusot kaladwa ning ke kaming lipunan. Ipanalangin mila retang katiwalan, detang mipagkatiwalan mamuntukan, ausan mula ring mibalik king banala obligasyon ning karelang pamanungkulan, sumuyo lasanang mitmong katapatan, katuliran at pamagmalasakit. Pagkalaman mo lang kabyasnan, magobra kambening masusing pamanintindi, sikanan, ban makapagpursigi king dangalan, at kapakumbaban, bane manintun pamanablas, nune katuliran, alipan sariling ambisyon, nune ing ikakayap ding sabla. Patawaran mo kami, king pamipikit mi karing matami, king nano mangusto at matulid, king pamananggap mi karing kasangkanan, king lugal na ning kapakibatan, karing dapat mi, at king pepaburen mi,
ing pangawala ning kapanayan at pamisan metong. Paina, kingke kaming kapanayan para karingke kaming memalen. Akwan mi ing dakala beses menahimik kami, arapan ing eustong kararaptanan. Uling pinili mi ing mayan at alang kasakit-sakit ke kami, ke saking konsensyami. Ing takot, ke saking katapangan. Ing keyalan malasakit, ke saking responsibilidad. O banal ay Espiritu, ibayo mula ring puso mi, atas lagan mula ring kaisipan mi. Dala mo kami, iba't king keyalan pakialam, papunta king pamagmalasakit. Iba't king katahimikan, papunta king mitmong katapatan adapat. Iba't king pamisagsagan, papunta king pamisan metong. At iba't king kasiran loob, papunta king kapanayan. Ituro mo kaming talakad, magluwalo para king katutuan, mitmong kalinawan, pagpurisigyan ing hustisya, kambening pakalulu, at maging kasangkapan ning kapayapan at pamikasundo. Ipaslagme ing kekang sala, king kaming bansa, pakayapan mo ing mga sira, ulwan mo ing mga sugat, at italakad me ing metong abalayan, ay maglibe king katutuan, para mo king kasnawan, at misusuko king kayapan paulining takot. Mananonasa na iti maging banal ning panahon, ning pamagbalik loob, kapaninasan at kapaglarinan, at pamagbayo para king katamong bansa. Ban kanito, maging tunay kaming bansang mabibiye, king kasalpantayanan, kapanayan at lugod, lalamning pamaningat mo ang tingig pami. Iti aduan mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyayam pon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Birhen de los Remedios, enduring kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, San Miguel Arcangel. Talakad tayo. Manalangin tamo. O ginuming Jesucristo, babiyemo kaya kaming kaya kang katawan at daya, king Eucharistia. Anting metong atanda, king agyamang ngini, karakya mo na kami king biyemo. Mananasa ng akamtan ming lubusiti, king kayaryan anuno ka mabibi at magari. Manggaman king alangangga. Amen. Ting ginuman tabi kaya kayo. Ekan timurin. Bendisyonan ako ng Diyos sa may ipain tutu. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. May yari ning kakatang kapag masusya, numetana, luguran at siwan ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at beng ng Diyos, kaya kaingan po. Luit yay Jesus makapampan, king tinapening kanwanan, banwat yatu siklaudla, lusuking kapanyamban. Balen king aslagantara, pati ding sablang bansa, miyayota mong mikulisak, king Diyos hostiat kapuryan. Balen king aslagantara, pati ding sablang bansa, miyayota mong mikulisak, king Diyos hostiat kapuryan.